Assalamu alaikum, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн азырына экинчи бөлүк. Бул тай бээлер, өспүрүмдөр жан жап аткан убагы. Колум менен моундай кичине экранды жапканга сиздерге мишайт бербей эле. Биринчи эле мына жердеги өспүрүм деп калды. Шуну тартайынчы, бою чоңураак болуп жатат. Мунун баасы канча экен баасы? Сиздикиби? Жок, бияктагы. 400дейби? Жашы канча экен ушунун? 2 жаш. 2 жаш. Номер жок бекен, YouTube'га кирип коюн. Кайсы канал бар ада? Илим жылкылар YouTube. Номери жок, а? Жок, брат. Болду, 2 жаш, баасы 400. Бою канча, брат, ушунун? 1.70, 1.70ке барат дейт, баасы 400 экен. Ушу жылкыдан баштадым, бисмилла деп. Эми калганын өспүрүм тай бейлер аралаштырып асман чыккан тартып берем. Так, мында азыр бээ да турат астында, бээни да тартып өтөйүнчү. Мына бээни канча деп атасыз? 120. Мына ак бээлер, ак боз бээлер да сиздики байланып турган. Баасы 120 миң сом. Шап, канчадан болду булар? Канчадан? 200 болду дейт. Ошол экөө 200 миң болду баасы. Так, нол баасы канча экен баасы, шап мынан? 120. Жашы кандай бунун? Тунан бою канча? 150 барата? Баасы 120 миң сом сурап жатат. Видеону улайын, бул жакта дагы өспүрүмдөр турат. Таза каны кармалган окшойсуз. Кандайсыз? Ай, спайсың бар. Таза канбы? Канды. Канды, кулун, а? Кулун. Кулун, эркек, а? Эркек кулун. Кулун болсо, мына жерде кайсы кулундардан чоң кылат экен, а? Чоң кулун, эркек кулун. Мына жанына теңештирип көрсөңүз, чоң экенин бир далилдеп коесуз. Ошонун жанына айдап көрсөңүз, мына. Караңыздар, быйылкы кулун, мына быйыл, мына да быйылкы кулун. Чоңдугун караңыздар, базардагы чоң кулун экен. Болду, баасын канча деп аташы бул чоң кулундун? 100 эркек кулун. Местнийлер жылкы да? Местный. Чоң кулурак да. Болду, 100 миң сом, номерди айтып коюңуз. 709 0709 62 62 68 68 64. 64. Мына чоң кулун илешип калды. Көрүңүздөр, өзүңүздөр салыштырып көрүңүздөр. Мына четтегиси чоң кулун экен. Мына быйылкы кулун. Ошолор менен жаштары тең, жашташтар. Азыр эми башкалардан дагы маалымат алып көрсөтөйүн. Бул жакта соода болуп атабы? Мына жерде кулун канча экен? 60 тотон. 60 эркекпи? Эркек. Ай, молодец. Баасы 60 миң. Азыркы 100 миң кулунда көрүңүздөр. Мунун жашы канча экен мунун жашы? Я. Баасычы? 140, 2 жаш бунан экен. Баасы 140 миң сом. Так, номери барбы? YouTube'га кирип коюн. 503 0503 69 03 03. Азыр арт жагынан көрсөтүп коюн десем, мына капталынан көрсөтөйүнчү. Бою 1.55 примерно. Баасы 140 миң сом. Байкап көрөсүздөр. Кара түстө экен. Мына балары. Так, башка кулундарды көрсөтөйүн. Сода болуп турган. Мына кулундар да, чоңдор, а? Атасы Польша. Атасы Польша. Булардын бойлору канча? 140тан өтөбү? Өтөт. Эркектери качыбы? Эркек. Эркектер. Балалары канча деп атасың? 150. Баасы бирөөсү 150 миң. Номериңи айтып коюң. 550 55 45 21. Мына чоң кулундар экен. Атасы Польша дейт. Базарда сурап жаткан баасы 150 миң сомдон. Байкап көрөсүздөр. Азыр эми бул жакта азыркы эки кызыл нокто жон кулундар сурайын десем, сода кылып атышкан экен. 80 миңден ар бирине сода кылган экен. Бирок аны сата элек пока. Так, мына кулундар канча болду шептер баага? Эркекпи? Эркеги 85, ургачысы 60 миң сом. Карагер ургачы 60, 80. Канча инин баасы? 65. Эркек ургачыбы? Эркек баасы 65 миң сом. Биздеги чүйдө кулундар. Так. Мунун баасы канча экен шеп баасы? 38. Эркек ургачыбы? Эркек. Эркек баасы 38 миң сом. Кана? Машина тургандар эркек ургаччу кандай жаштары?
Urgatçı, bu erkek. Bu da erkek. Urgatçı. Tüyler böyle. Bu балар қаншаны отасыз? Арғандай. Қанша сомнан қанша сомға чейін? Bu kaçka kaça? 105. 105 екен. 105'ten 150'ye çekiyor. 150. 105'ten 150'ye чейін. Номеріңізді айтып қойыңызшы, чала береді. 140, 110, 130, 150. Ол номеріңізді айтып қойыңыз ғой. 702, Аха. 44, 32, 39. 702 44 32 39 а? Koyğonga da var, mingenge de var. Қысқасы выбор. Подарка кылганга да бар, карашы, 5 кашка подарка кылганга. Подаркаға. Бұл 105 дедіңіз ау? Байтал а бұл а? Мына. Бул мындай балга мингенге Болды, мына 140 130 қысқасы балары жылқыға жараша екен. Азыркы номерге байланышасыздар. Көріңіздер. Өспірім іздегендерге. Дос, қанша додадың жердені? Құнан мы? Құдан, а? Құнан бағасы 120 сұрап ататына. Өспірім жылқы. Ақсыдан не жаңылық, родной? Так, мына көріңіздер, бағасы 120 дейді. Так, чарбалардан да сұрап қойшы. Мына қарагер қанша екен мынан? 40 еркек пе? Жақсы, жақсы. Қар жауып бүгін жылқылардағы азырақ түсіп қалыптыр. Негізі шап қанша додасыз? 45. Еркек құлын екен, басы 45 мың сом. Базарда негізі құлын дегелі көп. Балар қанша екен шептер балары? 50. Ургач еркек пе? Аралаш 50 мың сомнан. Ургач еркек аралаш 50 мың сомнан. Бүгін өспірімдер бойынша біраз осыдағы малымат айттым тұғандар. Сода болған жерлерді бұл жоқ болдат. Видеоға лайктан бастыңыздар. Біраз болса да қызматты қылдым. Негізі қолым тоң қалды. Ошоға видеоны жинақтай берейін.